Ćao ljudi, danas sam rešila da vam snimim 10 svojih omiljenih aplikacija za Androide. Posjedujem Samsung Galaxy Tab 3 od 8 inča, košta me oko 150 evra i za taj novac mislim da je sjajan izbor. Baterija mu dugo traje, memorija mu je solidna, ja stvarno skidam svašta i ostaje mi na tabletu. Ukoliko vam se ovakvi videi sviđaju, lajkujte ovaj video da bih znala da li povremeno da ubacim neki ovakav video. Pa da počnemo. Prva aplikacija koju ću vam pokazati zove se Line Deco. Ono što volim kod Androida je mogućnost personalizacije i to vam ova aplikacija omogućava. Dakle, možete menjati pozadine, lock screen, ikonice, izgled widgeta. Ova aplikacija sadrži mnogo wallpapera i različitih simpatičnih ikona na jednom mestu. Možete pretraživati, skidati ili lajkovati slike koje biste kasnije možda koristili. Menjanje ikonice je vrlo jednostavno, potrebno je samo da pronađete željenu ikonicu, kao na primjer ovu za YouTube, i u par klika odaberete za koju aplikaciju želite da iskoristite, u ovom slučaju za YouTube, i skinete ikonicu i ona će biti zamenjena. I evo je na početnom ekranu. Sljedeća aplikacija je Cute and Girly folder. Samo ime kaže, radi sa slatkim i ženstvenim folderima. Praslatkog su izgleda sa tufnicama, mašnicama, ima ih raznih. Kada skinete aplikaciju, uđete u nju, pokazuje vam jedno kratko uputstvo, dakle funkcionišu kao widgeti. Odete u widgete na vašem telefonu i pronađete Cute and Girly folder i postavite ih na home screen. Evo ga, i onda ga prilagodite. U podešavanjima možete izabrati kako da izgledaju. Ja ću izabrati ovaj zeleni sa slatkom mašnicom. Postoji mogućnost da se stavi šifra na folder. I sada dodajete u folder željene aplikacije. I također možete promijeniti naziv foldera. Snapseed mi je trenutno omiljena aplikacija za modifikovanje slika. To je Googleova aplikacija koja je vrlo jednostavna za upotrebu. Brzo i jednostavno možete promijeniti osvjetljenje slike, ublažiti sjenke, na primjer povećati kontrast i tako dalje. Gore dole birate koje će se vrednosti na slici mijenjati, a pokretima levo desno povećavate ili smanjujete te vrednosti. Možete čak mijenjati i perspektivu slike i kao što vidite on sam popuni sliku tamo gdje treba. Sadrži i razne filtere i efekte. Sljedeća aplikacija se zove YouCam Makeup i ona vam omogućava da promijenite svoj izgled i izgled svojih slika tako što će vas našminkati. Vrlo zabavna aplikacija koja će vas zabaviti i pokazati vam kako bi vam stajali razni stilovi make-upa. Aplikacija vešto isprati vaše crte lica i realistično prikaže šminku na vašem licu. Ja sam se oduševila ovom aplikacijom kada sam je prvi put skinula. Možete svu šminku posebno da izaberete, da stavite karmin, veštačke trepavice, senku, rumenilo, ima i nekih aksesuara. A tu je i simpatični face painting, omiljeni mi je ovaj tigrić. Maska. Paun. Raskošne obrve. Malo da uplašite ljude. Sljedeća aplikacija je BS Player. Volim da gledam filmove i serije na tabletu i ovaj player obožavam jer je vrlo jednostavan i sam pretražuje titlove. Kao što vidite, za ovaj film imam engleski prevod, ali će mi sad pretražiti i naći prevod na srpskom jer sam mu zadala da želim da mi pronalazi engleski ili srpski prevod. Lako se podešavaju i zvuk i osvjetljenje. Peta aplikacija se zove Magazines.
Na njoj možete pronaći, pored raznih svetskih časopisa i razne knjige i na srpskom jeziku, postoji pretraga koja vam omogućava da pronalazite časopise koje želite. Recimo, tu je L iz raznih krajeva sveta, a moj favorit je časopis Plezir. Možete bookmarkovati i čitati kasnije šta god želite. Šesta aplikacija, a prva igrica koju ću vam pokazati je Lumosity. Kada bih je ukratko opisala, rekla bih da je to igrica za treniranje mozga i svako ko voli da uz pomoć igrica razvija vijuge, svidjet će mu se ova igra. Sastoji se od nedeljnog treninga i svaki dan vam se otvara po 3 igrice uz pomoć kojih trenirate brzinu, memoriju, pažnju, moždanu fleksibilnost i sposobnost rešavanja problema. Igrica je fantastična samim tim što je razvio tim naučnika, dakle vrlo je ozbiljna stvar koja ima učinka na naše vijugice. Dakle, završila sam sve 3 igrice za danas i to je za ponedeljak. Ali vi možete nastaviti trening i ponovo igrati te 3 igrice. Sledeća igrica je Covet Fashion. To je shopping igrica i svako ko voli modu i kupovinu odeće uživaće u ovoj igrici. Imate svoj profil i svoj virtualni orman čija se vrednost povećava kada osvojite neki challenge ili kupite neku garderobu. Kako vam raste vrednost ormana, tako vam rastu i nivoi. Ja sam trenutno 3. nivo. Na dnevnom nivou možete dobiti 100 dijamanata i $500 koji vam služe za kupovinu i 20 tiketa koji vam treba za učestvovanje u modnim izazovima. Kod modnih izazova imate zadate teme po kojima treba se obučiti i zadate kriterijume koje morate ispuniti da bi mogli da prijavite vašu modnu kombinaciju koja dalje ide na ocenjivanje. Jedan od uslova ovog modnog zadatka je da nema formalnih haljina. Dobro. Ovo je moj orman i to su već moje kupljene haljine, a takođe postoji i shop store i možete vidjeti kako stoji na tim modelima i izabrati neku od haljina ako hoćete da kupite. Najzanimljivije i ono što je mene najviše oduševilo je to što u igrici učestvuje preko 150 brendova i što su to stvarni brendovi i stvarne stvari koje se mogu stvarno kupiti online po tim istim cenama koje su prikazane u toj igrici. Trenutno mi je ovo omiljena igrica koju igram pred spavanje. To je moja kombinacija. Dakle, ispunjavam uslov i mogu da pošaljem svoju modnu kombinaciju. Dobila sam $500 i rezultati glasanja će biti za 1 dan i 19 sati. Što veće ocene dobijete, to dobijate i veće nagrade. Vi također možete i ocenjivati tuđe modne kombinacije koje vam donose etikete. Možete lajkovati kombinacije, vidjeti od čega se sastoje, pa vi kasnije možete kupiti nešto od te odeće. Bears vs. Art je igrica koju definišu kao puzzle game i igru koja kombinuje brzinu i akciju. Glavni junak je Meda Rors, kojem su uništili šumu da bi sagradili galeriju i on se sada sveti tako što uništava sve slike u galeriji. Ima 150 nivoa i svaki nivo ima zadate taskove koje morate ispuniti. Lepa je grafika, dinamična je i simpatična igrica. Slice It je lepo dizajnirana logička igrica. Cilj igre je da u zadato vreme presečete zadati objekat na jednake delove. Broj delova kao i broj poteza su zadati u svakom nivou i što ste na višem nivou, igrica je sve teža. Ovo je jedna od igrica koju odavno imam i koju se često vraćam jer mi je jako zanimljiva. Iza naziva Retro Games se krije igrica naše mladosti, to jest barem moje mladosti, a to je legendarni Tetris.
Sastoji se od 5 igrica i ne bih dalje objašnjavala jer mislim da svi znamo kako izgledaju igrice na Tetrisu. Super igrica za ubijanje vremena i za vraćanje u detinjstvo. Kao ljubitelj Angry Birdsa skinula sam igricu Angry Birds Go iz radoznalosti i igrica mi se svidela. Jako lepo urađena 3D trkačka igrica u kojoj ste vi ptičica koja se trka protiv ljutih zelenih gica. Možete skupljati poene i novčiće i sa njima nadograđivati svoje vozilo. A također postoji mogućnost multiplayera tako da se možete trkati sa svojim drugarima i sa drugim ljudima. I to su bile trenutno moje omiljene aplikacije za Android, tačnije 10 omiljenih aplikacija. Drago mi je da ste gledali ovaj video, ukoliko vam se svideo lajkujte ga, prijavite se na moj kanal, a mi se vidimo u nekom narednom videu. Pozdrav!